Zimske pripreme pred nastavak sezone fudbaleri Crvene zvezde počeli su utorak 10. januara. Šef stručnog štaba crveno-belih Robert Prosinečki zakazao je prozivku u 10 časova na Marakani. Naš najtrofejniji klub će uvodni deo priprema obaviti u Beogradu uz uobičajene testove za sve igrače. Posle popunjavanja igračkog kadra kroz kvalitetne i mlade fudbalere, Robert Prosinečki kompletirao je i stručni štab. Za novog kondicionog trenera izabrao je Radivoja Radakovića umesto Srđana Zirojevića. Radaković je rođen 1973. godine u Kragujevcu i magistar je nauka u fizičkoj kulturi. Do sada se brinuo o fizičkoj pripremi mnogih klubova iz raznih sportova, kao i niza reprezentativnih sportista, dok je u fudbalu njegovo radno iskustvo iskazano kroz fudbalski klub Šumadija i fudbalski klub Radnički 1923. Crvena zvezda će u znatno izmenjenom sastavu krenuti u nastavak sezone. Podsjetimo, došlo je zaista dosta novih igrača. Filip Mladenović iz Čačanskog Borca, iz Rada je stigao Luka Milivojević, iz Užičke Slobode, Filip Kasalica i Nikola Maksimović. Vratio se u Crvenu zvezdu Marko Perović kao slobodan igrač, Miloš Trifunović se također vratio, ali sa pozajmice kao najbolji strelac Uzbekistanske lige. Prve profesionalne ugovore sa crveno-belima potpisali su Petar Đuričković, Ognjeno Žegović i Jovan Krneta. Sa pozajmice iz Betisa vraća se Duško Tošić, Natanijel Asamoa, povremeni reprezentativac Gane, također novi član Crvene zvezde, a uskoro ćemo videti na terenu i Viniciusa Pašeka koji se vraća posle zaista teške povrede. Otišli su za sada Bruno Mezenga u Ordu Spor, Li Adiu Dalijen, dok su ugovor raskinuli Nenad Kovačević i Milan Jeremić. Dozvolu da idu imaju Andrija Kaluđerović, Milan Vilotić, Mendeš Kadu, Savio, Nikola Ignjetijević, Stevan Reljić i Danijel Mihajlović. Sa prve prozivke neopravdano su odsutni Kadu i Borha, a iz opravdanih razloga nije bilo Pašeka koji kasni zbog privatnih obaveza i Evandra koji ima problem sa aviokartom, tačnije sa duplim bookingom. Hoćete li na proleće nešto menjati u postavci igre na terenu? Najavili se da bi Zvezda možda mogla izgledati drugačije na proleće. Pa dobro, mislim o tom potom. Mi sigurno da smo radili na ovom prelaznom roku, da smo radili na tome da uzmemo sve najbolje što je moguće ovde u Srbiji. Mislim da smo u tome i uspeli, tako da nam je to jedna nova krv i sigurno jedna mlada ekipa, puno reprezentativaca i tako da mi mislimo da će oni to moći, ove sve stvari koje je ovdje, veliki ovaj pritisak i ovo sve da će moći podnijeti, tako da sigurno da ćemo biti sasvim drugačiji tim. Kakvi su utisci posle sastanka sa Gvardiolom i imali možda nekih nagova što bi neko možda mogao da pojača Zvezdu? Nama najvažnije je sigurno da smo napravili za mene, ja sad vjerujem da je sigurno da smo dobro napravili jedan dobar razgovor sa Barcelonom, znači nije samo sa Gvardiolom, nego smo bili tamo na 2 utakmice, gledao sam i pričao sam s njima, ima jako mladih igrača koji u biti cijeli svet zainteresiran, ne samo Crvena zvezda. Jednu dobru suradnju, a sad ćemo vidjeti da li je to, da li će biti moguće, da li ćemo moći dovesti nekog.